Najviše nastradali u toj katastrofi koja se dogodila pre otprilike godinu i po dana. Mi ćemo određenim porodicama pomoći kroz ovaj program koji smo danas objavili, ali što se tiče štete, mislim da je vlada Kosova u obavezi da, kao što je i više puta obećano, štetu sanira i da se konačno, opet ponavljam i podvlačim, izdvoje sredstva za sanaciju štete i da se na taj način ono dato obećanje ispuni, jer svi smo bili ovde kada se katastrofa desila i svi smo otprilike rekli da ćemo pomoći, da ne ostane na tome. Ja sam od onih ljudi koji je pobornik toga da ono što se kaže uradi i insistirat ću na tome. Ja ne mogu da kažem da će ministarstvo moći to samo da uradi, jer je to prosto nemoguće, ali smatram da u skladu sa zakonom postoje mogućnosti i opet ponavljam, sredstva treba i mora da se izdvoje da se sanira šteta. Da li ste upoznati sa planom opštine, jer opština je već izradila, čini mi se, idejni, čak i detaljan plan o tome kako treba prići ovom problemu? Upoznat sam i sa konkretnom informacijom o kojoj visini sredstava je reč i zato kažem da mislim da mora da se napravi plan implementacije. Ukoliko nije moguće da se to reši u jednoj budžetskoj godini, da se napravi plan i ravnomerno raspodeli, ali je krajnji cilj da do kompletne sanacije dođe. Još jedno pitanje. Stiče se utisak, bar tako građani kažu, da ova zajednica koja živi na ovim prostorima je zapostavljena i da se malo više ulaže u srpskim sredinama. Ja sam i na sastanku u opštini iznao jednu činjenicu, da od onog trenutka kada sam ja na čelu Ministarstva zajednice i povratak, ne postoji nikakvih određivanja, limita ili bilo čega slično kada je o ulaganjima reč prema bilo kojoj zajednici. Ja nisam od onih koji će odrediti sredstva koje treba da se dodele određenoj zajednici, ali smatram da sredstva treba da budu usmerena u skladu sa potrebama zajednice. Tako realizujemo i projekte ovde u opštini Dragaš i moje prisustvo danas ovde i projekte koje realizujemo kao ministarstvo svedoče u prilog činjenici da smo mi prisutni ovde i da svakako, barem što se Ministarstva za zajednice i povratak tiče, ovi ljudi nisu zaboravljeni i ono što je meni najvažnije da treba da budemo u stalnoj komunikaciji sa ljudima koji žive ovde, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno i šta su im prioriteti. Nemam pare za